tabu kisah satu dong tinggi recap lai siwan hak lai yang musana tong lah deh totong musana ni tong na ini kisah teruk tabu musambung di gini recap mungut hak lai nai kisah musata terus recap mung tabu recap lai nong ni bagai live bisa na Nong cuci pandone cuci khai tong saga di. Enggak tanggung di lar. Masa naik dah? Bisa bang, orang sih minta tupsa. Yang rawat tu dong. Yang aku rindu na. Enggak ceng les nai. Tamhin. Masa nak kerana nong nable. Bisma pola terin. Pola terin Bisma. Jodoh Bisma kerak sing naro. Nanti kisah teruk ke Bisma kole ang loginan bar koi na beri sikli rutu tong saga di yango na chala sikla simi singa na hasingo jenung mani doko krai chala sikla kana Bisma kole misalai chala sini ready di jam sana roba coy Shadi shuni